Maikanem Abilin. Tinapalabas, nagsubang manen da Anita ken Ella. Tinungpa manen ti Donya ti balasang. Gapoy ti dayta, nagkalentegan ti balasang. Kinunana nga dakarbangan da nga ginana, nang runa tagtrabaho damat iti husto. Iti sabali abangir, kinuyog ni Ama Matyo ni Victor iti balay da Carlota. Itagagayem, at tuwin tituloy iti nobela tayo ana pauluan. Maikanem Abilin. Juan, sika dayjay nga ubing. Am-amom ti apok, ma'am. Juan, am-amok ama matyo. Am-amok. Daytoy idi nga ubing tay kadwa da Senyor Simon nga imay dito balay. Kastaya. Apong matgayam daytoy nga ubing ama matyo. Ay, ma'am. Ay, kwa, anak ti ka anakak, iso nga apok. Iho, anyay tayan tinagan mo? Victor, ma'am. Sigurado ka kati akayat mo ti agpaay kada kami? Wano, ije rancho? Ma'am. Sige, awatan ka. Kayat ka tulungan. Takas iti ko na ni apong mo amatyo. Kayat mo ti agurnong para iti masakbayang. Ma'am. Si dada anak at tumulong kan ka, Victor. Anya, lakay. Kumusta ti panangitulod mo kan ni Victor? Ijay balay da Ma'am Carlota. Ay, nasaya at bakit? Naragsakmat ni Ma'am Carlota, nangawat kan kwa na. Kasta ka de. Ay nasaya at naunay. Isuan alag-antirik na ka ng panaw kan kwa na. Naimbag ijay nga ayan na lakay. Taawan ti pakaisagmakan na. Hanggang dito ingay. Anya ti amuta. No agsublinto met dagiti tao amang sapsapul ken kuana. Ay, pudnot ako nam. Isu amay mayat metlaeng ije rancho nga ayan ni Victor. Victor! Umay ka dito ay iho. Apay ka di, ma'am? Ingkatangan ka iti kawas mo. Tani, awan samot kawas mo ngayon tugot mo. Ay na. Apay nagdakil ta t-shirt mo. Kukuan samot ni Ama Matyo dayta. Pudno dayta, ma'am? O ala umundag iti ginatgatang ko aparakan ka, iho. Mabalin mo latan nga isuot, tanadalusmat. Kompleto da kita. Maasyanak ka, iho. Kwa, ma'am? Jak maawat dagitoy, tawan mo't pagbayad ko. Anya? Unay kan aya, imbaga ka di abayadam. Kunak mo't amaasyanak ka. Gaputa makita kat awan intugot mo akawas mo. Para kan ka aming dagita adda iti dayta apahag. Agyaman ak, ma'am. Agyaman ak, unay. Victor, apay adi kan agawid. Sa dini tinapnapanam. Kailiw kan a makita. Nalidayak mo di ka makita. Siyak, di nakmata kailiw a makita. Mami? Di mo pa inadlaw to yung asidag ko. Nando? Malday ka manin. Antoy, nalom amangga. Mula may dayta. Agyaman nak. Imayak ta may kawisan. Mapantay di balay may tapno malibliwa ka. Hindi kagdanag. Ada sa balya pagnanta. Manglintagtan. Sana rumba nga magnatay ti kang runana kalsada. Ngamin, amangan no masalaw talaga iti daka sa tattao. Sige, Nando. Ipakada ka kaninanang mo. Tamangan no sa pulan na ka. Sige, mapanta di taunag. Taagpakadaak.
Nagpipintas dagito'y kawas aginatang ni Ma'am Carlota para kanyak. Masukatak to'y suot ko. Teka, misetak. Pudno ako kuha ni Ama Macho na ito'y. Ay, nagpintas to'y silid ako na silid ko. Nagtakkel to'y balay da. Talaga abak nang da. Ala, Victor, agtugaw kan tamangan tayon. Ha? Makilanglangak kada kayo amangan, ma'am? Anya ko matidakas na. Saan ka di arumbang amaud-udiak, ma'am? Ngamin, da kayo ti amok? Saan kami akas ta, Victor? Iso akas makitam. At dadagiti babaunan dito Taglalang lang tayo amangan. Ma'am? Sige, agtugaw kan. Wan, ma'am? Inyang, mga lakaman iti inuman ni Victor Adanom. Uy, ma'am! Di ka agbabain, Victor. Ma'am? Mangan kay tiyado, ha? Agbusog ka. Agto'y ti Danom mo, abay! Agyamanak, manang. O sige, agkararag tayo pa'y sakbay, amangan tayo. Agkabalyo tamapan ijay rancho, Victor. Agkasakaytan iti kabalyo. Amok tagpataray iti kabalyo, ma'am. Talaga? Oh, kunak no di mo, amo. Nakasursuruam iti panagpataray iti kabalyo. Ijay asyenda alban, ma'am. Nakipagnanaadak ijay. Inayaban nak idi ni Mang Ignas. Kasta. Alangarot, sa kayamon to'y kabalyo. Tainak mangirwar iti sabali a kabalyo. Sige, Victor! Sumarunaw ka kanya! Naglaingag pataray iti kabalyo ni Ma'am Carlota. Surutak lata iti papanan na. Hi! Ya! 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 Naglawat ti rancho nyo, ma'am. Nalawlawa da iti rancho nyo. Ngam iti rancho da Senyor Simon. Kasta ka di. Kan, naglawat ay ti nalabasan tayo kataltalunan. Talaga nalawa. Iso nga adin mo ti trabahador mi. Ma'am. Alaan da ka diya talaga nagtrabaho dito rancho yo? Ngamin, kayat ko tinanggad. Pudnuti ko na niya nga matyo. Naskan nga isaganak ti masakbayak. Nalaing ka nga upi, Victor. Masirib ka. Di ka tanag. Siyak ti makaamukan ka dito. Iso dati ti amak, ami. Dahita kaabay ni nanang ko iti ladawan. Ay, kaing ingas mo gayam ti amam lando. Una. Anyamatan. Oh, apay? Agpada ta. Natay mati amak. No diga po kadagiti dagas at tao. Saan ko maanatay ti amak? Naragsak kami kumalatta, aging gaita. Ore siyak. No si bibiyag kumapay lang ti amami. Nalabit. Kompleto ko matiragsak mi. Ngamita kat saanan. Ngamin. Nakurangan kami ni ti Maysa. Nagsakit panunutin anya. Talaga Isuasan latta mabaliwan ti plano kami. Nga anya? Balsak dagiti tawa ng patay iti amak. Apay, amam no asino tinang patay iti amam? Amulaw na ninanang ko. Hindi na ibaga kanyak. Ninanang ko tinakakita iti day di apagtang. Di na kaya't nga ibaga kanyak no asino dagiti kriminal. Lando. Dumteng to ti tiyempo. Mamwak tumot lang ti amin. Nangabakak. Awan apolos ti abak pero ita. Wala madam. Dakal ti nabak yun. Ala, mapantayon, Bart. Huston, ti panagay ayam yo. Ala, intayon. Pasupot ko ako!
Ha? Pasubot ka! Madam. Sawar ka! Kung sigat yung maabak, napudot ti ulong. Saan kami nagpasubot? Wen magkaman. Isang mga pasubot ka lang! Sumarding ka dita. Ang pasubot ka ko na! Bart, Madam. ikan nyo man iti pagnakman na. Syakit din ti pagsawan nga iti kasta. Wen madam. Umay ka man. Kung nasiguro na ijay alalaki akabailandak. Naabaklaan pagpupudutan ako. Agnakam matngatan, madam. Ngamin, inikan ni iti pagnakman na. Ala, agdiritso tayo ni Diamansyon. Usbart, ang suplita ko maitayan ni beautiful girl. Sigurado nga kurura yan. Anya? Dablo kayo! Sige, itulog dakpay, Diamansyon. Kalpasan na, agsubli kayo, nuday tati kayatyo. Imo na kagaya masimang pet, Simon. Kat, kumusta ti pagnam itang aldaw? Masaya ata. Pagbagnangak tinasikaso kita. Sana kasken ka aday tala sugal ti ammom. Tapno ammom. Nangabakak, Simon. Dakkel ti inabak ko. Di nasayat. Kat, kasano ti pagnam? Nakumbinsir mo tay gayem mo? Saan pa'y? Makamun iti biyag na nung di nakayat. Bala, ti katukan na. Rimwaran ti talaga nga og kalim, Simona. Talaga, adimon mailamang tay. Nita. Kat nasayaat no maagaw mo ti daga dayjay agayem mo. Napintas dayjay. Mabalin tayo ti mangipatakder ijay iti pagkwartaan. Nalamang ijay. Kat nasaya at unay at agnegosyon. Oo na, Nita. Kaya't naman unusan. Agawak ti dagana. Sa nabale. Bayadak, mate. Ngam. Bayadan lang iti basit, Simon. Pagpirmaam. Katno di na kayat. Kas iti sigod. Bala! Ti katukad na! Umanayon da ito'y anakan. Guston da ito'y para kanya. Ay, malagip ko ni Victor. Nuadda ko ma. Ison ti umay agnat natang. Ngam, gaputawan. Iso asya kun ah. Ayan na nga taitan. Apay adi na ipadamag ti ayan na. Oh. Auntie! Auntie! Adda nakita ijay. Ha? Anya ti nakita mo? Kan, apay kas lamabutbutang ka? Bangkay samot, auntie. Anya? Bangkay mo't ti babae. Diya ka mo no natay wano nakaturog laang. Anya? Ala, umay ka. Mabanta iti ayan na. Ha? May sa babae tinakadasay. Apay, anya tinapasamak kan ko na. Auntie, kasta unay titaray ko itay malabsak. Kasla nakit-kita kunday ti babae. Diya ka mo no sa dino. Ubing, ala, ingkag patulong. Mapan ka iti kaasitgan abalay tagpatulong ka. When, auntie? Tinukawan laki diti ulag. Anya? Ni iluminada dito eh. Sigurado hak. Tinukawan ti ulag. Kasta. Makita iti dito isa ka na. Kasta nga ta ngagpaiso. Ala. Sige kakado. Bagkatan tayon. Ipantayon iti balayda. Dito'y gayam ti balayda. Ay, awan mat tao. Awan mat dagiti kabalay na. Wen. Awan mat dito iti anak na. Dudwada lang aming kabsat. Awanan ti asawa to'y natay.
Nabayagan na pimusay. Kasta ka di. Kat ti anak na ngay. Jak amon no napanan na. Awan mat dito Anya? Ala, asikaswan nyo ti bangkay. Kaasimot. Wen kapsat. Asikasun mi. Lanto, itay pi akas lamadan tanaganak. Jak maawatan ti riknak. Ni man nga tan Victor ti pampanunutom Talaga amadan tanaganak lanto. Relax mo ti Riknam. Jak maawatan ti riknak. Ami! Agawid kan! Darasam! Ha? Apay? Basta agawid kan! Sige, agawid akpay. Sa nabalita na isin pa yung tibangkay. Agsubliak tulangan itong bigat. Ante Ella? Ami, apay nga da ka dito Balayin mi dito Anya ti mapaspasamak? Ami? Inam ka di tinatay? Anya! Ami, nasarakan da ti bangkay ti inam iti dalan. Anya? Saan? Saan na po nyo dito? Saan? Kita man! Ha? Nana! Anya ti aramiden ni Ami iti dayta natakwatan na. Gagayem, di uliway na denggen titulo iti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Pacloy. Direksyon Jun Ributazo. Sound effects Glenn Binawe. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon Maikanem Abilin.